Lo Sodolobha uthi unelitsemba lekutsi lamadvodza nalabantu labasikati labacokiwe batawusita ekufezekiseni tethembiso letentiwe ngesikhathi selukhetfo nekubuyisa sithunzi sebantfu baseTshwane. Uthi ukholelwa ekutheni ngibo kanye bantu lekufanele baqinisekise impumelelo yelihlelo lwemaphuzu lalishumi ekwenteni ngcono kwetfula kwetinsita nekuphatha ngendlela lenganasici. Lamalunga alekomidi yaSodolobha akhetfwe kumacembu lahlukene lafaka iDA FF Plus ne-Action SA kanti ke kunebantu labasikati lababili labamnyama, munye lomsikati lomhlophe, munye lomnyama lomdvuna nalabahlanu labamhlophe. Lo Sodolobha uthi le komidi legcwele labamhlophe lekuphinze kube ngulabadvuna icokwe ngekuya ngemakhono nelwati ekhambiseni embili kwetfula kwetinsita kubantu baseTshwane. Whoever is appointed as MMC must be fit for purpose. That's the overarching principle. We're not going to play percentages, numbers gain on that one is black, that one is white, and I go according to that. We look at abilities of people, because when you deliver services, you need someone that is able to deliver the service, not whether that person is black or white.